Očekujemo da nadležne policijske i tužilačke strukture utvrde činjenično stanje u vezi sa protestima kao i policijskim odgovorom na te proteste i pokrenu odgovarajuće postupke utvrđivanja odgovornosti za nasilničko ponašanje, narušavanje javnog reda i mira, napada na službena lica, kao i eventualnu primjenu prekomjerne upotrebe sile i nezakonito ponašanje policije. Smatramo kako građani opravdano iskazuju nezadovoljstvo zbog neprocesuiranja privatizacijskih pljački i uništavanja desetina preduzeća za što niko nije odgovarao. Zato smo izrazili apsolutni konsenzus u očekivanju da nadležne policijske i tužilačke strukture odmah sve kapacitete stave u funkciju istraživanja i procesuiranja svih odgovornih za privatizacijsku pljačku i privredni kriminal, a premijeri vlada koji su ovdje bili prisutni su se stavili apsolutno na raspolaganje za sve što je potrebno da se ovaj proces ubrza.